Welcome everyone. Asi ki video jina CBSE term 1 da OMR use tobagi takadoini kamai toroga OMR use togani aduga OMR da anoba kari yaurake habaje khangminaji. CBSE na tang taruk November gi asida demystifying OMR to be used in term 1 examination hana notice ama thoe ba adugi notice sida kari kari yauge habaje khangdoni OMR gi anoba format khara introduce tawi mokhona adugi introduce tawi kari kari no habaje yengminaji ko aduna CBSE gi kano hana yengji akhogi mokhona piriba notice tu da kamai toroga kari kari yauge kamai toroga use tagodoino habajo khangminaji CBSE gi notice ti asida laira tang tarukta mokhona thadrokpani tang taruk thadrokpajida kari hage habada demystifying OMR to be used in term 1 examination regarding ni asida class 10 ga 12 ka handa ki term 1 ji da thagadoi mayam je offline oidoi ni ayambadi huji phawdi online gi wari ama ju haide offline oidoi ni offline ji da kamai toroga use tawdoino OMR is demystified habaje karino kamai toroga demystified oirino by providing following information paminaji yengminaji ko ahan bada mokhona sigi notice ka enclose tore kari enclose tore ke bada sample OMR ama enclose aduga cha manan laktoni kitang sendok senjin toroga OMR je sample ni hana yengji OMR je kamai tawge hana ko OMR je sida leira mokhona pidi ba OMR je sumaina oidoini akhogi som side na left hand side ta block khara jida block khara piri jida sidana student gi minga story gi detail aduga right hand side ta mathak ta piri jina question paper gi code idoini aduga makhadana OMR gi answer responses piri box ama leiri adu matuga hashtag ki makhada question number same question number left hand side ta piri ba question number jiga soma chana ba question ngata ni leite je makhada amuk akhogi amuk masana amuk idoini just kano toraga piraga amuk aina si irije chumme khotle hadi statement idoni adugi project khamai tawge amna yengji ka yengaje point number 2 the yawije detail of the candidate will be pre-filled in the OMR da pre-filled in the laktro bani pre-filled habadi karino ana khangdoksi ka pre-filled habadi ngesagi OMR jida ngesagi asida angangi roll number laani roll number ja kano tawdoini word tamui thoni adedi date se karamba date ta exam tawgodoino habja duju yaudro bani masana adedi center number ga aduga name je asida yaurani subject se karamba no habja si hanaju iraga laktro bani mi nei akoina candidate na sungi iroidamni ko candidate ki name laani candidate ki father ki name laani aduga school code and their name and asida adum pithorani asidi pre-filled masana adum iraga laktro bani school dagi supply taw kanda si directly idoni candidate na kaisu irroi candidate na igadabati ko na kari kari hage habdo yengji point number 3 the yawija candidate has to write a question paper code in the upper right corner in the space provided for the same question paper code will be written on the question paper code se kida lakani question paper de iraga laktoini aduga question paper da yawriba question paper code se asina kida da idoino haibada esai OMR gi ena esai right hand side ta asida yawriba mhom ja asidana question paper code idoine question paper da yawropa code to asida isan bidoiba clear amuk mathangi point ta kari yawge habado amu yengaji point number 4 the is that candidate has to write in his or her own hand in the space provided I confirm that all particulars given above are correct and sign in the running hand on OMR makhadi yengji ko kari hage da khutna idoini esagi mara piramgani block ama OMR da la ka na khangani OMR da kai yawge habada asida piri je I confirm that particular given are correct have both se asigi both se kamai tawni esagi asida handwritten na handwriting na idoine ba running hand na idoini asiga same mathak te iriba pot sa makhadam ithadoine ba
Kai confirm that particular given above are correct hana isana khutna hand running handwriting na ira matungda kari tawni asigi mafam jida signature tawdoine ba asigi mafam jida signature tawdoine mathak si gyan tani ko then makhaga point amu yengaji kari haige na only blue black ball pen is to be used for filling desired information and for given responses. Blue and black ball pen oigadabani bako asida OMR gi asigi mafam jida hai the question number 1 A B C D ana thari banatra asigi A B C D thabja asida black and tawdoi je blue natraga na black na darken tawgadabani asida mana piri samaina blue natraga black the correct method ta iriba potsa asida toriba samaina blue natraga kenona black na darken tawgada neba clear asigi mafam jida 1 gi question number 1 response ki makha A B C D da achumba du da darken tawgada ba clear then sixth use of pencil is strictly prohibited pencil the use was hungiya yaad rahe karigino if it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR this will be considered as the use of unfair means and action will be taken against the candidates as per unfair means rule ngasai OMR da response to the kai togana ma response to the ngasai asida aina hojikta haibado asigi A B C D haibam homjida ball pen na tawgada baneba pencil na hek tawruraba adudi pencil na tawbaje unfair means ni haina mokhoin na treat tawdoineba unfair means treat already unfair means ki matung inna action lokhalakani aba gyan tare kari geno abde pencil na use tawdoi pencil na use toro kan amu muthatlaga amu atopa mina amu semdok pa semjin ba tawba yani haina tawba gineba clear 7 da yengje mana haije question paper da yauba 60 questions to gi space 60 questions to gi 60 answer iba yana ma OMR da space pidoine ba mana space of for answering pidoine ba adugi questions me am gi answer je serial wise da igadoini example ai thaira ke ko khamai toge ana asida mokone space piri je 60 questions ne sida yauri je asida piri je 60 questions ne gyan darni ko 60 questions ti da hujik hai je question paper da 60 question yaudoi ni 60 questions ki 60 area piri ni aduga e badadi misagi itharak pa serial wise ga da ba 1 amuk tawgani ko 2 amuk tawni 3 tawdoni 4 tawdoni 5 tawdoni and 6 column me column bagi ko na harakani khamai kan kari to khamai to ga tawdoi na 9 column me 8 column me 10 tora isan to serial wise to ga doi ne ba chokana 1 tora ga 18 tawni yar roi hadi 1 2 3 4 sign lak pa ja chakadaba 2 gi question to na 18 da irurdi lalani ba dudi ai nei sana lanjaba tare aduga point number 2 the high answer given after the maximum question number will not be evaluated question dagi paper da yauriba question du dagi henna magi space to kalaga atop space ta toroba suppose 40 questions yaure 40 questions dagi 41 da isalure low way yadre mo an example page there are 40 questions 45 questions pire question paper ji dadu candidate na khamai tawge ha bada question number 46 है 45 on thoga iraba adugi question do evaluate tawroi ko adugi question je evaluate tawroi example ayamo harake yengo mokhoina haibagi matung in di 45 ki question je lejariba pot sa asigi pot sida asida 45 na 45 te igada bneba 45 sina khamai torni 46 ki mafam jida asigi 46 sida mana 45 hana isalaga asida response fill up toraba adudi asigi response ya mokoina read toroeba Gyantani ka aduga asida boxes me ampiriba question number 1 response box hashtag ki makha da question number pisali ja asigi ja takla khini ko
point number 3 dadi for giving a response for circle p doini of each question in a row, candidate once confident from the correctness of reply should darken the circle with a pen. Ngisagi aina ngisai hagibadu response tida question jida kari tawi chaholake question number responses star hashtag question number 1 a b c d aina chumme hana khanmado confident oire haba pot da darkening tawdoine ba darkening tawra matungda thamdoine ba ko aduni asi tawdoije darkening tawni amuk parake yo question number 3 point number 3. For giving a response four circle p reng sai a b c d to pyramid are given in front of each of the row, candidates once against confident correctness of reply should be darkened in the with a pen. Asigi darkening tawdoine ba asigi aina je pidi ba pot sida uhli ba pot sida 1 gi chumme 1 gi da b chumme b je darken tawdoine 2 gi na c chumme c darken tawdoine pencil na tawba yade column na tawgadabani. Point number 3 khange. Point number 4 dadi after 4 circle are over, a box is given in the same row. Candidate have to write the correct option in this box, that is A, B, C or D in the answer. Yeng jiko kari hai no na mana OMR habati ngai pirido asida question number 1 A B C D ngai habati akoina habati point number 3 da A je chummadi A je dakan to biramo hana haibne ba B chumagana B je dakan to biramo C chumagana C je dakan to biramo D chuma D je dakan to roi hojikna box ama mu piri ba asine anoba moina pirei je asidna kari to doino A je chumme hana khalladi asigi mafam jida A hana I duine ba asida 2 gi B je chumme hana de 2 gi B je chumala je ba 2 gi B je chumba kan da sida B je B I duine ba sida 2 gi box sida B I duine ba gyan tani ko adumana sum continuous laktoine continuous lakpa kan da ngisai khoina kari hagi A dakan tawdoini A gi nakanda box pirijida sida A amu iduini B iragana B gi iduini C iragana C iduini asi iraga thamdoine ba makada mu yengaji misagi after the box again a circle is given ahead of the box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted this question. Asidana yamna simple oi ko asidi khara khangjalo simply hai je karino ai taglake taglak pajida ngisai gi di question number 1 A B C D pire tawgare ko aduna aina amu kari khange A gi question je chumme na A I bera maga box sida kai tawre amu A I doine ba ngisai gi response to karam chummino have the A I doine ba ko adugi matungda amuk circle ama piraga 1 2 3 same question 1 gi na 1 2 gi na 2 3 gi na 3 4 gi na 4 amu piriye ba asina kari to bagino habadi ngisagi aina question number 1 jidi tawre ba 1 gi A je tawre A box ida A I birame 2 gi na B ire B je dakan to birame 2 gi box ida B amu isale ba 3 di ai khangdre ba 3 je khangdra di asida 3 gi hashtag ki makada leri ba box ki somna kan leri ba 3 je asida dakan to gan ba thadok ko doi ba question je adu dakan to duine ba kari gi no 60 question da option piro hana yarokhini nakoi 60 the 40 questions attempt to 20 na option ni gana sana yaw buju yaw bani aduna thadok kadaba question do adu da dakan torong adune hangani ko thadok kadaba question jida dakan to den dakan to dadi mana haidoi je question attempt to gre hana low duine ba question attempt to ga som da kesu yarom dadi haing amuk pharak ta duine ba aduna dakan to duine question thadok pa question khuding gi number mapa jida dakan torong doini aduga amuk yengji makada kari hagiana candidate are advised that first of all they should mark the responses by darkening the circle darkening if fully satisfied then they should write the response in a box
A gido chumme adudi A gi box mapaduda A ibiramatar. Purpose of giving a box is only that if a candidate wishes to change the responses, the same be written in the box. Yam kana ba mana akoina parikha thaba kanda OMR da dakan tawsangreba. Question number 1 da A je aina khange aina ngatang pabada di chingnabada A je chumamgani and A je dakan tawsangreba. Ko na revision tawra kanda di paper check taw kanda is C je chummine khamai tawduino ara kanda di responses OMR gi asi ABCD ja musije daken to yaroeba yan tabra aduga hana de hoi rubber na muthat nai eba rubber na muthat paja kana de aduna mokhoi na usigi box piri ji da kai tawni ngesai gi aina A je chumme hana iramba po se ai je kitang confuse le C je chumam gani da hana khaladi aina box mapa ji da C je ibiram go doine ba same mapa da yan tabra ina ai ja hai bade question number 2 gi ja पारे B चुम्मे आना लौर जाए क्वेश्चन नंबर 2 की B जे चुम्मे अदुगा अइना मुक असिदी A ओरमगनी दा हैना खल्लदी असिगी बॉक्स मपाजे दा इना करी इनी A हैना ई दोने माना पीरी बा A की स्टाइल दने को स्मॉल A दा दुम ई ताबने बा ज्ञान ताई को अदुना मथक ता मुक चसे Point number 6. Even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidate tuna masana satisfy oire A je chumme adu A ibiramo ko ngesagi point 6 ta hari duna kaino A je nangna darken di tawsallame aduga aina muk kitang semdok ninge hardi aina box tu da aina chumba question ni hana khanbadu iram godoine ba. Reply written in the box will be treated as final. Aduga box da iriba somgi box da इदोइबा आंसर जिना असिना फाइनल ओइदोइने खंगब्रा असि फोर चॉइस की मतुंग दा लेरिबा बॉक्स इदा पीरिबा आंसर दो अदुना चुम्बा ओइदोइने अदु नंगना डाकन तौरमे अखोइना अदुगा बॉक्स ता कैसु इरमद्रबा अदुजु नंगे अखोइगी मांगजाबने बॉक्स दा इरमद्रबा आंसर खोलरोय अदुना बॉक्स दा इबा पोसे अदु खतने माना खोतो जे CBSE की जिक डिमिस्टिफाइड केनो जे OMR शीट सिदा तौदो जे बको देन reply written in the box will be treated as final. If the box is empty and the responses is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. Hujik aina hai bado. Candidates na loi di tawsala meba OMR gi responses me amje A B C man mana pa ma question number 1 gi na A, question number 2 gi na B, question number 3 gi na C, question number 4 thado me 4 jina somda mu darkan tawsala me tawra meba ko aduga box in amaju iramdraba mana अदुदि माजे 0 क्वेश्चन तौरे अटेम्प्ट 0 1 गी A तौरमदी A इगदबा 1 2 गी C तौरमे C इगदबा बॉक्स मपाजेदा 3 गी D तौरमे D इगदबा अदुगा आइना सेमदोकनिंगे दाकन तौर मतुंगदा आइना सेमदोकनिंगे हारदि सोमदा बॉक्स सिदा इदोइबा सेमदोकनिंबा आंसर दो इदोइनेबा A जे आइना लाले आना खल्ले तौदि तौसलुरे दाकन जे अदुगा बॉक्स सिदा आइना C जे चुम्मे आना खल्लादि C इरम बतारे अदुजु खान वखन खम खनगदबनि को A इसलमगा A जे मुइसलुरबा दाकन तौरगा अदुगा हना सेमदोके हारदि अमुक ओवरराइटिंग ओइग्रनि ओवरराइटिंग जु तौदनमा होतनागदोइनेबा को then come to next point da if the responses is given in the box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate. Aduga circle ja box tadi iramaga circle ja toramdraba adudi magi nogi favor da lera question je attempt tawi hana lawrani aba ko if all the three that is 4 boxes and the last circle are left blank, it will be considered the question has not been attempted. Uraba, if all the 4 boxes and the last circles are left blank, it will be considered that the question has not attempted. Thadu pa yaad re, thadu uraba lale box se iramdraba attempt taudre ko aduna yam section na tautare box sidi thadom ba sungya yaad re box sida akoina adum menkhakdane aduga asidi makha gi question point number 8 sidi school na magi OMR je download todoini download toraga school na namthokani school na namma kanda OMR je student da pidoini heng parikha gi matam da gyan tarni ko aduga
अमना करिनो हाबदा ngisagi aina hojik asi tak tu asigi mafam ji tak do je karino habda ngisagi dakan to je pulap na a b 1 gi ani tosan ba yaroi ko thadok paju yade aduga dakan to kanda asida question number point number 4 da dakan to jasi la ba darkening ni darkening sai to ba yade point number question number 7 as darkening to asi ju lali darkening to kanda asida correct method ti asile asida chumna darkening to do ne yamna full the darkening to gada baneba yan tarne ko aduna na haira khige taro makok tagi first roll number yaurakani pre-filled maming yaurakani pre-filled roll number digit taireje pre-filled date of exam pre-filled the school center number name pre-filled student kaisu iroi subject pre-fill lakadoni student ki ming candidate ki ming pre-fill laktoni candidate ki father ki ming pre-fill laktoni adugi matungda school ki name ju pre-fill la ani akoina sungi iroi sida akoina igadoi jidi som side ta right hand side ta question paper and OMR question paper code habe asi ama akoina khutna igadaba gyan tarne तौरने मखादा लाक्सी OMR दा OMR की असिदा याव विजय कलम अहुमनी बॉक्स मरी यावबा मा हाइदे डॉट क्वेश्चन की रेस्पॉन्सेस A B C D है अमा बॉक्स अमा अदे हैशटैग की मखादा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 साना सीरियल वाइज लाकनी रेस्पॉन्सेस सिदा अखोना तौदे जदी डाकनिंग तौगदबनी A चुमे A दा डाकनिंग तौनी अदो कंफर्म तौरकांदा अइना बॉक्स सिदा A जे इदुइनेबा ज्ञान तागनी को अदुगा बी जे अइना सी नी हना चुम्मे सी जे डाकनिंग जे फजना तौगनी फजना तौर मतुंग दा सी जे कंफर्म तौरकांदा अइना बॉक्स सिदा सी जे इदुइनेबा क्लियर देन नेक्स्ट पॉइंट यामना इंपोर्टेंट ओइबना अइना 3 जे अइ जे थादोमगे हना खल्लेबा थादोमगे हाइदि अइना हैशटैग की मखादा राइट हैंड साइड ता बॉक्स नंबर बॉक्स की मतुंग दा लेरिबा सर्कल जे असिदा अइना डाकनिंग तौरगंदोइनेबा थादोकदबा क्वेश्चन जो डाकनिंग तौरंगदबनेबा ऑप्शन ला आदि को अदु अमलेरे क्वाइट इंपोर्टेंट ओइबा पोट अमना अइना क्वेश्चन नंबर 4 जे ए नी हानदी तौसलुरे बा हातु हातु दा ए जे तौसलुरे ए जे तौरुर कांदा अइना बॉक्स ता इरम दा इस अइ जे सी ओरमगनी दा हाना खल्लदी ए इदरगा सी इसलम गदबने अदुना करी खानी डाकनिंग तौबजे लौरोय बॉक्स ता इबा सी जे असी जे आंसर नी हाना लौदुनेबा अदुगा यामना इंपोर्टेंट ओइबना A B C डाकनिंग लोई तौरेबा अदुगा बॉक्स ता सिंगल अमा इबिरमद्रबा अदुदी स्टूडेंट की कैंडिडेट की आंसर जे ब्लैंक नी मा क्वेश्चन अमा जो अटेम्प्ट तौदे हाना लौदुनेबा को एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट करिनो अजिक आइना सिदा हाइदोजे आई कंफर्म दैट असिदा याउद्रा आई कंफर्म दैट all particulars given above are correct हाइबजे असि हैंड राइटिंग ना इरमगदबनी हैंड राइटिंग ना इरम मतुंगदा करी तौनी असिदा कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड जे माना सिग्नेचर जे तौदोइनी को अदुगी मतुंगदा मखादा सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर इवैल्यूएटर अदुदी मसाना लेरे टू बी फिल्ड बाय इवैल्यूएटर्स मागी मखागी पॉइंट्स में आमदी लोई लेरनी क्वाइटगी इंपोर्टेंट ओबा सि खंगबगदनी पेंसिल यूज तोबा यादे ब्लैक पेन बॉल पेन यूज तोगदबनी डाकनिंग तौगदबनी डाकनिंग तौरगा डाकनिंग दुना चुम्मे हैबा मफम दुदा बॉक्स ता इबिगदबनी बॉक्स से ब्लैंक थादोपा यादे ब्लॉक से ब्लैंक थादोरबा क्वेश्चन अटेम्प्ट तौद्रे हाना लौरनी पेंसिल ना तौरंबा अनफेयर मीन्स यूज तौवी हैबजे CBSE ना अदुगी मतुंग इना स्ट्रिक्ट एक्शन लौखलकनी देन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द लास्ट थिंग इज दैट करिनो अइना गेसा हैगिबदो बॉक्स ता इरमद्रबा इवैल्यूएट तौरोय आंसर चेंज तौगेजु याय अइना 2 की आंसर जे B नी हरमगा अइना बॉक्स से फिल तौरम दा दैना वखन खलगा खरा दिखन तारे वखन जे बॉक्स से कोन फिल तौगेरा अजु इसाई सगी अंदाज ता लेरे को अदन अइना D जे चुमे हरदी D जे इबिरमदी चुमदोइनेबा क्वेश्चन थादोकपदुना हैशटैग की मखादा लेरिबा पॉइंट में आमजिदा सर्कल तौगदनी अइना 1 थादो में 1 दा तौबिरो 4 थादो में 4 दा तौबिरो को असि खताने ओके अइना खाली ज्ञान तारामनी all the best for your exam. Thank you very much for watching.